खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोखारनांगौ दाबिजों दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एफिलिएटेड कलेजफोराव धरना हाबाफारि लानाय बायदियै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि लांगोनायावबो क'क्राझार दखरा एबसु, सालाकाटि दखरा एबसु, क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव 1 रिंगा सम धरना हाबाफारि लायो। बे 1 रिंगा सम धरना हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, सालाकाटि दखरा एबसुनि आफादगिरि दनेन नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फरायसा फरायसुलिफोरा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर डक्टर एल.एल. सिंहखौ सासे जाख्लग्रा, कराप्टेड आरो बेले बेजे सुबुं होननानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौ दाबिजों बेबायदि हाबाफारिखौ थांनाय समफोराव लाबोबाय थादों। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एफिलिएटेड कलेजनि लांगोना मोखाङाव 1 रिंगा सम होस्रिखावनाय धरना हाबाफारिखौ लायो। बेथ' बिथांमोननि बाथ्रा, बिथांमोनहा माला जि जोङो नुदों, जोंबो नुदों, बिथांमोनहा जे बिसि गोदान थिसनसोगोन, नाथाय बिनि बिथं दिनै गैया। नाथाय बिनि हयथ' रिटायार टाइमसिमहालागै बिथांमोनहा बे सार्कुलारखौबो लानानै हयथ' दिनै बे जजा खालामगासिनो दङ। नाथाय बै समसिमहालागै लाइस्राम लादु सिंहखौनो लानानै थांनायनि सिन्थाधाराया थागोन बिथांमोनहा। नाथाय जोङो बे समखौबो जोङो नेनो हाया। दिनै जोङो जे दाबि खालामदों, दिनैनो बिथांखौ बोखारनांगौ होननानैसो जोङो बुंगोन आरो बिथांखौ बोखारनांगौ। नाथाय बेबादि मोनसे फाव देखायनानै गोलाव समसिम लांनानै बिथांखौनो बिसि हिसाबै बेहाय सामलायनो होनो थाखाय बिथांमोना जुदि सिद्धान्त लादोंबा बे जोंनि थाखाय गनायथाव जानाय नङा। আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ গন্থাই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ লাইস্ৰাম লাদু সিঙৰ এগেইনষ্টত আমি মাত মাতি আহিছে। তেখেতে কৰাপ্টেড, তেখেতে ইউনিভাৰ্চিটিত বিভিন্ন খেলি মেলি তেখেতৰ আছে। তাৰ কাৰণে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি লৈ আহি আছে। যোৱা এইকেইদিন আমি গোটেইখন জিলাত আমি ধৰ্ণা কৰিলে। তো আমি দেখা পাইছোঁ যোৱা 7 তাৰিখত ভিচিৰ নতুন নিযুক্তিৰ কাৰণে তেখেতসকলে এডভাৰটাইজ দিছে। তথাপি আমাৰ দাবীটো এইটো আছিলে, তেখেতে অলৰেডি চেম ভিজিলেন্সৰ লগত তেখেতে অলৰেডি ইনভেষ্টিগেশ্যনত চলোৱাৰ পিছত তেখেতে অলৰেডি দোষী বুলি এটা প্ৰমাণ হৈছে। আৰু তেখেতে নিজে দোষী বুলি গম পাই পেলাই তেখেতে ফ্ৰী এৰেষ্ট বেল লৈ পেলাই তেখেতে যিটো আছে। তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তেখেতে যেতিয়ালৈকে তেখেতক এৰেষ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ধৰ্ণাটো আমি লৈ থাকিম। আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টক ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ভাল এটা ভিচি উপাচাৰ্য আমাক ইয়াত লাগে। আৰু তথাপিও তাৰ ভিচি দিয়াৰ পিছতো আমি ডিমাণ্ড দিছে দি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি প্ৰফেচাৰ লাইস্ৰাম লাদু সিং তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অহা পিছত যাতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ভাল এটা চিষ্টেম এটা হৈ যায় বা ভাল ফলাফল টাইমত ৰিজাল্ট যাতে পায়। আৰু ইয়াত কোনো তেনেকুৱা খেলি মেলি বা যিকোনো কাম কাজৰ ভিতৰত কোনো লেহেমীয়া যাতে নহয়। আৰু এটা পিছত আমাৰ এই অঞ্চলত এটাই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিখন আছে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত যাতে ভাল হয়। তাৰ কাৰণে আমি এইটো ডিমাণ্ডটো আমি কৰি আহিছোঁ।